po bi dey sacrifice ah ana won fa o ex girlfriend Maame Serwaah why don't fa dey sacrifice now the woody yemu bi na ba sacrifice kwasia Canada smile Ghana tea for your son for pine aka and crater mu King Kong aka Fuken aka be my enfane yire enye form aka mitua na omotie Mr No Pressure ebuso nde kwa so no no wa share video no wa like it no wa send stars and support movement no se be dan the video bi aba so nsa be the ebe kan na we die asempa ba fio ebusua me de agime sempo agime nsem na Frank Naro sana wode ba industry nim obi ate wo dwene no ho a wonko ade wo organize party ese wodi akukudamfo empanyimfo no ekwe sacrifice juju Frank Naro na sense na usubate wo ma Big Akwese buafu abusha ye nyina wo ena ye num se kuma wudu agu awie na kuma wudu ye agu awie ye se Frank Naro se wono de o se be rezi party bia na party no be rezi no wonim so be rezi e de agidin ba se obey sacrifice to person send bi muska na bi modeba ene wo kwa accident koso na banfo anko na we na se Big Akwese so de wo chini pa Big Akwese wa wo chini se na se be chwatu we na Big Akwese se da bi obi ayi akira Big Akwese no so fo yi akira ne se nkokko bi a ke be yeka tabusha we de sika akun ye de kokko num ye ko te Big Akwese no musem na me de na me no obi ye ntense mo ka ne ba kakra ye so wo de taato no mo beti en kapa ensem o wiase mon kan che boyfriend Naro say ne hihye bia no o hihye e de fa ye nipa bi hu ho no na ni magu ase o boyfriend Naro wa fele onyame tua wo ka si de onyuma bone ene wo hihye esitie o boyfriend Naro sa adwini we ni wo trim ana wo trim po se obeye dia ani o boyfriend Naro midonyame me kana nan mabusum o boyfriend Naro wo hwe ya wo be wuntem o boy wo hwe be wuntem di ti na me kasa ye wo haya ndi nanu ni na sa ana o boyfriend Naro ka say o ye party adiama the movie stars ema me Big Akwese me betra se ka say o boyfriend Naro ade wa ye no wo de atisinifu anim sana o boyfriend Naro party no be ni nyina eya kwankire wono no ekọ eye abosom so no ye de man say o ma meye te se omra na o meyi no ho femfiri sinim no onfa nkoi tonwom eni ti ro ye sa party no e de ma eye sinifo o boyfriend Naro enti sa unam wonya sa dwi fi wei eni ti wo tim unam wonya sa dwi boni wei eni ti wo tim omu a party no omu antimam ba bi no omu so sa brobe na sa omu susu enim de omu nim de boyfriend Naro no sa mre ye wo mu no empempeso odu no na dwim no opeso odi nipa bi ye sacrifice no onu no mom di ye na me betua okapa wo ya bo pa o boyfriend Naro wo ya bo nim nyansa me wona me so for friend me no se akwesi na papa en wo se opeso wa je so ukokuma sense ya papa me kokuma se en wo se kuma se na okonu jai ene mi se papa ade aka me kwan de ye ho party bi na ke ko no si akosi party no a opeso okonu jai o kan se pe no me ne no antwe ana mi twa so iti party no me sofu a me friend no o ka che me se ma me nko party no bi no ene ma mi jai Sano boyfriend Naro no ade akwakoya mama me ne sacrifice bi a yeso wonye no ntimi empemu je guo bi na wontimi fa nso na de na no ade ntira wonim so we party wonye no kumase na akwakoye na adwuso tese nipa fa camera ebi mmenya accident na bi mpra na bi mu o boyfriend Naro yo me bi tua wo ka aboa Anything so unsusu nyina ne se ye ne won kran na why oje se ye ne won kran no ye mbra party ni bi na nka sa accident bi si na nka wo mum no ekoso no sa na ka wo pe mo boyfriend Naro efre eye salinko me dance ni salinko me se ba Big Akwese me ka bia no me wa dance me ni dance a me nkasem anything na bia no omo a omadwum gya ho no mu ni nyansa no ehu ni se me se ba me ka bia no enyi kontompo na metwa kwakoma nu nim se me ntwa kontompo obi fi kwakoma nu bisa no se Big Akwese twa kontompo ana obaka ju se kwasi di otwa kontompo
me say asma me kan me dance ni ene eye oboy salinko me dance ni ne kwapia ni salinko wo no say pen na oboy Frank from say oye party ewu kumase eni nti no ono ankasa no ono Frank Naro no obesende o musika na omo de afa omo de topetru e de aba eyi kumase emra eye salinko eyi suka nti no obesende salinko eye 500 Ghana cedis 5 million so on fan topetru no famra eto no salinko chase asem no say di nti na Frank Naro to party a wo say obesende miskere chinchina memra se ne sitie bia no opeso hu mo party na say on the nadwumi ani nyakaka ana eye kwapia ka chen say me the sa party we there me nya de se mekọ aseba kwapia ka chen no na susu no so senis kare ba wo de obekọ wo de munim se be ya mo hwe me no mo be gia tum se de me kan no kre no me frɛ eye friends kwapia na se me nya salinko so ma sa fa salinko so de aka ho na mo tie nsɛm a eye kwapia ni salinko no nsɛm a friends say boy Frank e ka kire no na me nyina atie so wo ko ba bi ne se aka to say be sacrifice a ti se sinifuo mu ana se wo person do me sacrifice na ka party a ye no dwumadie bi se no aka etimi party no ye timi hihye party no almost be 1 month time aka timi for 4 days e me hihye party nga se ni pamra wo yin pa fo pa wo boy Frank Naro win perform na wo probi na sacrifice ade na wo mfa ya friend say Maame Serwaah wo ex girlfriend Maame Serwaah ade no fa nya wo fa sacrifice wo probi na sacrifice ade na wo mfa wo ex girlfriend Maame Serwaah ade no fa nya sacrifice now the woody yemu bi na ba sacrifice kwasia abuo beast who put be a sacrifice? Could you go for first union for me sacrifice? Confusion for me sacrifice. Just a woo per se, uneska wabra boom. Now who pesca see, as in yemping for no. Who pesca see, yes, yemping for no. Who the penny be by sacrifice, ama, who are beneska. With Jimmy P. Ha! Frank Naro, and on my bigger question, Buafusano. Na wo so Big Akwese asem o kan ye kura no chese the man tina sen say adent no probi na sacrifice on go for Maame Serwaah na Big Akwese to Frank Naro wa hunu se Maame Serwaah ho e na odo wa be sacrifice because hunu se wa pampo mapa wa hunu se wa pampo mapa nto hunu se wa angasa no na Big Akwese angasa no wo bu afu yi ya do sacrifice enye yo but the way wo bu afu yi ya hwa wani mu adesi ho and the way wo afu na Big Akwese wani mu angasa dudu wapampam edudu nti wagasa dudu no akwadale wo body no to obi do sacrifice enye to we dem yente say obi ntokwa na wo kwama no because one part there Big Akwese komaku dada obi antumi mewo na Maame Serwaah oba so ko no oba kama body bi ye de baby asusun ti Maame Serwaah na say wo Big Akwese na ngasa no wo am say wo Maame Serwaah and na sacrifice and I wo say that you know and I wa Frank Naro meboa Frank no hu se wo hunu se mo ho ena wo se mo na mo de ma be na afre de over kasa Maame Serwaah onya de ja Maame Serwaah na Maame Serwaah onwene no ho tebusa ensem ekoso no Big Akwese bu afu sese Frank Naro don ba ye sacrifice abaje din abaye ye Big Akwese so say want na se ema Frank no eme ye ensa no da Big Akwese wanyini ma nkra nya ye na nkra wo form gidin na jaja wo ye na we de what be pen Big Akwese we dey emfata the way obofu hu a to di Frank Naro atemu na ono so be di watem bia Ghana for yesan e na wo ya akora na odi panyi atem so panyi na start di na tem e se wo be kasa for Maame Serwaah kwa sacrifice na wo se Maame Serwaah okuta nofo okuta to okuta bibia ntino ye fa no kwa sacrifice srade so so oni body mpa o but enyi yida I was about to make a tap send and amount tap edwuma die ku a o maso ya sapo so send this kafra mono ne e de ko Ghana kwanda tap and I make am fire de and amount o first time I use app na o promo code be hia e ya adwene pahene no abagum simple as ABC sa pepe make am for a divine organic skincare product so I de and amount divine be bo am skin color no atoso kama make am for divine pills so I de and amount divine pills be bo am so skin color no I so chen na be stretch mass bi aye de e de afiri on sa pepe okọ no aso be hia e promo code adwen pan TV na be hit we nya discount kama nyango pon wo shira
onto nkwanem na abaso a share na kon subscribe ewo YouTube channel Becky TV Adwempine TV, Drag TV ewo Facebook Adwempine Media ewo Facebook, Adwempine TV Becky TV ewo Facebook, TikTok so Adwempine TV Becky TV ewo. Musa mo follow na mo subscribe nya the MIA na maka abusu ko no serebe ada the video bi aba so sabe kana ready ensema e koso de wa wan to benya Becky TV Adwempine TV sai pepe. Still I am Big Akwese se ne buafu Frank Naro. Nti Frank brana be yi wa no enya sa ade a Big Akwese so be di atempa. Peace out.